oba bari amukoro go kutonguzaho Lonia Glow mu DFCU abwe cyangwa cya burengerizoba abakaze bashaba okwejumera omurangugu sente zineza amagoba mu make kirayongere okubatungura maurang 40% muri Africa abacara ba Uganda bari hayigo no jangu ntiretwache ntire omutumugoro ombugeiga no kukoraje twenda kugumiza muko yongera percentage tukazana 90%. Akanyonyi kakafunzi kakamirori senene rwakahaga manoti gure senene zinoti guruntara rutai nkayashama ngunenje atobunjire kintu gacinje ni mirorundi ruri ari chikubijire obuguru tubukarenjira hamaraka oti ni mirorundi no rumirota mbwene nzisija obanzo yeshije morebe capacity yawe amushomogo abakazi bagamba abintu eba kutekateka ngo nibyukongera okubahwera obori nkaho ofuna abantu bakongera like tenders ezindi yet wihireyo 10 million bakongera tenders ezindi nazo nizende sente nimbasa kugaruka on top of that 10 million mumpereze ezindi pagape byakebere bari sente ndetse yakebere n'ikira giro ubu tulote kwa kwesha shozo myakebe ningarani basimezi mukaka ningo mwaka kikisha abebembeza bahiga abakazi kwatansa n'abashija bane benda bona kutunguka hamwe n'imirimo y'abakazi business bakora itomu abashija ntugatambiko nantamwe n'umukazi wajye kore business takukikore amateka n'ubugarene gagamba ubugabe bw'abakazi koko umukazi mushwira ryo mukayanje nantakwenda kore takora namugira ngo yosha nayosha hata uzibo government programs ezindezi tubire tutunga abamwe bahura government mbarebe byabusha so batunga sente babura kuskosaje babura kuzishashu nibahura buneza government omugantwaza omulchenjojo kishanjure ngo abana abishi abatone batwarenda ekiretire bingi baruga omashomero omu district age abantu bonje bagira ngo bingi batwarenda nibahendera abakozera imirimo etari yemwe nemwe namunonga omumaka g'abantu baburisha ebi n'ibindi bigambibwe Kamoli Mary Kutesa obabere nayirukangerera ishomero rya Nyarukoma Senior Secondary School ayo nibarundana $50,000 zabombeka abuburaro bwabishiki yitwe tuteiro $5,000,000 zona hamwe ezabanywanyi bange na family ezibareta hanu ninja kusaba bazikibare nazo tuzongere abanka nesturatunda mwente zeitu nazo tuzongere abanka ejo niyo contribution gahara abandi beja nibararo mbikare bitahikire nibatungira mu bizibu ebingi muno aboyi webale n'umunyoro wawe kutekerezaho ukumbikera abaisiki the children ohiro okuburwa oburaro ayishomerere abatibine miss garukumara ebina nabyo tibirukumara. Shortage of water in the school. Water has remained a big challenge in the school. We have managed to restore national water, but it needs a reservoir. Nayo hawa abana b'obwisiki so ningoza ndaganyize gutanke kininja gireta abakuba kilo kintu tigihebenye njesini kanyimpeyo kuombeka kwange kwa miliyoni amukuru nguguma haberaho kutaye mukono no kushabira abeji basiniya kana na mukaga omukoro ogwebembiremo Bishop Warrenzoli Lauben Ksembo itabazetu no mukoto so hostel abana tabareseremo so abana betu mose basomeramo abana mbere fees musagike bikakusanya ko byari bingi government yakole ndezo tukole amakuraga gashagwa na Gudi Fatuma na Daniel Bengana.